Bokolia Northern Range Ponglokpet Ingnam Raikom Sai Khiatum Kanghua Thingpi Keneblong Langpher constituency ang Kanghojai district Ahoyalong Ambari Ahawar along Ihum Tata Mobile Reg number AS09C 1617 Agaria Phansi Nepon Long Road Bokolia Northern Range Ponglokpet Ingnam Raikom Sai Khi Lapen Klordung Sabbit Atum Kaiketa Dode Sangse Methanga Sai Cheklemsi Uthot Kanghua Thingpi Nepon Thulonglo Northern Range Ponglokpet Ingnam Raikom Sai Khi Deputy Ranger Longbiram Tiswa Hinpen Nang Pachini Duna Tengke Hojai District Ahoyalong Ambari Ahawar along Ihum Tata Mobile Thingpi Kineptun Long Ahutke Inutnat Amunit Mate Abang Pusita Me Ave Kat Et Pusi Nang Pachini Dun Lapen Thingpi Kanghua Tumapan Laan Suse Nepon Thubom Lang Pusi Pachini Pon Ahok Thingpi Thengprang Le Kavelote Muniratum Sitame Kido Kita Kisung Dokokji Lasi Thengpi Thengprang Apan Sitame Inghonangji News Text Report TK News Klordung Sabbit in charge Logotin itong staff Kadogawe Chimilisi itong po elected area Ambari Karbianlong and Hojai district boundary yang along itong Kabor Longpen Gomari Thingpi Kilutang Thang Thingpi Kilutang Tata Mobile home Nebdun Long iglo Lapso long bangke dito munit ingnota long no dedelo Gari number bang Gari nomor bang ano pa S09 C 1617 Tangga salah satu yang kuanti dosen ibu nila. Around 30-40 safety bag bay market below kenan asuri bag kenan bag asuri doi 40-50 40-50,000 bag lepo Tangga salah satu gari itu sana nang itu non. Amali pini sonche rangi lom non ko kinito amali ka sini nelang chata sini nelang Lasi nilito mangke aswa role itum unclaim hisabot itum DFO sa division block report kori po laso bang gari bang exist non ko ke sis lo nito okay lapen ahok per lo nilitum non ke theklong ke thelong thengpi thangpang munitum ke laso kipi ke pana joine ki jum he ka joine arbe ani pen tapenan effect lo climate changes long tapenan effect lo to lasi nilitum dak northern range west division under sarpo inti kathar ahin penta strictly direction lo nilitum regular patrolling mari nangji lapen nilitum ta lason thakaksi dode sansepen ajo pura anar lo noi nilitum ado ko start kami lason patrolling regular mari bom lo lason thakar la anso se nilitum aku niat tulong ni kan bor ibom Langkhang Forest Sabbit along Kenang Sot Ason Kave Dopiklang Number Kriroksi Soching Dhenta MEC Constituency ke Parlo Jasemet Northwestern Range Parkup Pahar Forest Range ke Parlo Langkhang Forest Sabbit Lapen Silvi Cultural Forest Subcenter along Perangke Kahumri Dam Abirta ang Tonpen Chini Ikta Kahumri Damahut Keteglong Atengke Hinia Saihem Forest Sabbit Lapen Silvi Cultural Forest Subcenter Hinia Saihem Chidai Clock Angbong Isinan Asaihem ta Forest Saihem Ason Kalidet Hulaso Saihem along Mission Office Ave Kijun alang Mission Ave Banduri War Ave Lapen Chokomaratum Kido Kithak Kisang Lapen Barpi Barso Kido Athai Mission Ave Lapen Bangso Saihem Apan Repairing Apan Banglo Sitame Kiklem Kasaoy Ajok Ahem ta Kiruthupo Laancho ta Kali Lang Ason Kinang Sot Ason ta Jumpik Lang Lapen isi kamang humeme abangke Parkup Pahar Forest Range alongke Stone Quarry Sitame Doo Lapen Karbi Anglong Autonomous Council apan Midu Kipi ke ongke Bangso Forest Sabbit Penta isilo Sitame Kenang Sot Ason Kipi Pedet ke Osomar Jangre Ason si Langkhang Forest Sabbit apan ke Karbi Anglong Autonomous Council atum Videp Lasi lahai kaching thur awar sai pale asonte mepikji pusi hawara tumpen KAC CM Dr. Tuliram Ronghang MEC Kacherong PP Anparta
MLA Dolsting Rong Hanga Tumaphan Tuning Report News Text Report TK News Municipal Board Ward Commissioners or Sikari Jarang alang isami ang Tony Mai Pansi Aruni Pai Inkoyarni 26 nong Duarbaguri MSC constituency angkang Daithor Muniram Langni Auditorium Hulalong High School Living Certificate Lapen High Secondary Angdeng Asatlang Kachipa Undun Atum Aphan Felicitation Program Mate Karchu Ajaimek Kapaman Po Duarbaguri Karbi Student Union Mate KSU Head Branch Atum Pen Bangsua Jaimek Dengpon Pen Felicitation Program Kapaman Pon Anparda Duarbaguri Karbi Student Union Head Branch Amaipu Sarkuru Terang Pen Maichari Pon Athe Laso Amayalong KSU Advisor Amoron Terang Pen Ajoksi Alhi Pachini Pon Duarbaguri VDC Chairman Sarkoi Rong Parahin Pen Lamthe Than Pon It S LC Lapen It S Kepas Le Kaporhi Kangton Kalilang Ansusi Angsong Anat Kepali Dunchia Phanta Bor Ipon Nangchilang Puta Than Pon News Text Report TK News La sinali tu marjudun pa mekalo pati hilining khelo athe student atum kusam tu ke claim nahi ma kitab nahi ma lakatu we arona tang khan ke ini tu professor pensi alangli pinil tu khan pachini do athe logo chali anathu alangli tum ke chini pa mekalo alang tum thek pa mekalo Ilmeni claim so terang daki ka dong ben exam pinning la matric exam kitop ke mas second division first division on a mark total 411 411 oh on up in school dak romong khat don school ben on school oh ante some piece of round chitan ni papa men ke ramsing terang pu ke ni pai men ke marsikhat teron pi Nanti nali bangso exam itu kan on a mark no total 411 percentage pute 68.7 ni the elective subject ke PPS subject na mi piha elective subject na mi PPS subject ke pass on geography nali non ke bang sing nali kona lang cari cari ya kinan dak manja junior college long Kak, kesenat kena tu cari rapper tu. Kena tu mati agak kena tu, tapi kena tu mana lagi PVC. Kesenat cari pada hin. ale ngalo chi paduk chang nang po non gi bang thui hu la non compartmental chi tawni tu mado jak tum tu mandra poi than no chali pami no ya non ai na la Santai lang bangso, kesenat kena bangso, kececah sih pas naik kali. Ada keboli pas lah, bangso di pas pun lang. paduk ra kali ta pu sabsup ani si pu 2-3 घंटा chali li exam prang adap angge ajo ada pilih lah pasal po ke main apa tu kan KSU depan KSU tu cenang kan itu mana kacau nanti malah lingkarong depan KSU mana pilih misen lo hai kam claim pot pu bachini bane ke pas tum hai pan bachini pa ni ngarong ho lo